Laud TV. I'm live here at Cape Coast. So you see the VIP buses. Nunti Asantehene bi Asante okapia no aso no etwafa ho no nunti ye nyimuze bi ka mese bi ka nafana na se bi ka bana inya ya Asante inya ya Asante Asufoto boy hey madam say many o wura yi bekasa na enam akabi o hye omanfo wuye and I'm going to and I'm saying that I have Except your bloody attack of the so meant to be cabin. Now, so you are was here. I am my applying on the right for next the name of my team. Mando, you finish now, collect a month. You don't go fit. Yes, VIP buses now. I say a line up who Bibri. You be trying to know for you need the Atramo Laud TV so. Yes, I try home and share and who say Otumfour Asante flag in the boy nimu. Na ye hu ye nua mama ho fefo mu nyina fa yewura Ntoma live from Asante your mind. We are here to support our it is a hipana mama we gina yi okay UCC campus is here actually a copim so now ye copim so now so it we dey warm up ka no pa ye fa no aha Asante your mind na mpa to mu ye kuofo bi ana say mo ye Asante mind sa mind aha de na se chichemu nim it Asante mind e na beduru ha no it ye nua mama ye da mu nyina amase na ebia na amanfo hwe mo Laud TV so e fa na mo free say bia obi hwe wo fi a bro no be so na mo mo be pie mo afa free mensia wa you for any asam na yekese isa you free pro refie yo ye da minu mama ye da mu nyina amase Laud TV so sa to say any no mo guso aye kasa no program ni program ketwa kra because the first time Otumfour Osei Tutu betena konwa so oba manhia oba Cape Coast eni na hwe basa align up ha ye ba no sebe ntokwa kra wo ka no ho sebe kra benya basa no so sisi 21 and I can be ha VIP buses mako 21 and I can be ha na hwe the way buses na see align up na e be kakra kra benya ba bi nyina hwe na nanom ahodo mpanimfo atitire eni ntina ye nyina bebo ewura chidom Cape Coast a efe yi pa ti ye hwese se the buses na see align up ni pe gu ha program ni nyansha ase kora na nanom adikan wa ha no oma ya ma na ye fe pa ti hwese VIP buses ahodo bebrebe nti yegusu twa ni nyina ho fonyini we dey ahyase program na nkasa ni nyansha ase kora ye beko be bia program na nkasa na beko so na we oma adikan ba and I am on my quaba. It was a soldier for Bambon, so I know the security, and I know the have a very strong security here. Bassa who do a good war would be a said, you know, man, no many people can almost Asante or mine. Into Yanama him for Yama Memono Casana Dawson, baby, Gusua, so Bassa, baby. Into Laud TV, will be an infra, our program, I cost you home. When a non-normal penny 43. Ahodo
FA pa program no nya hyase kra no obi ahu se program na FA pa anti baby bia nipa gina bia no ene obi abepto camera ne so ehwa baby a VIP passes na hodo abegu ha no kra na enya agro kra yo anti papa mpacho ofre fa na ba my friend Baffour Kyei Otumfour Adeshe wa breman Baffour Kyei yeah na Baffour Kyei no eti we asase kra no ya enya we asase kra enya asase kra wa ho to hwe bass sa hodo a sa program na efe ye kra enya asase no se de no mesi koso ha na no odin ye anti hwe nananom ne mpanimfo atuturo atwa ha hia na ano odin ye pa program na efe ye Asantehene Oman passe do mo ka no Asantehene Oman nyenyenyi mu hwese do mesa bebo ye rachi do mo a efe ye bebre e wa ha ye wo enuanom mpanimfo nananom ahemfo abambofo nipa hodo bebrebe na atwa hia wa ha mre ye atwa ye wura Tierra nyama ya kra no hwe ahobosiesie ne ahofama ne ahobobo a ye de twen yewura na ano odi ye twen yewura yo sa e mami ifiri kumase abeduru ha abebo nyono ankiyemma sa ti mami ifiri bro no verso mami so bi hwe ye wa abonten wo Laud TV so a se fie so no dwuma ben ye di dwuma ben sa ye ne show Otumfour Nsanti odama de di ara kan ensa yu ma hodo Asantehene nsa wonu man kasa ensa fufu ye nsa se snap ye snap ye Otumfour no nsa fo mo no dwuma di ye nse Otumfour nsa se ensa dia ye ne Asantehene ebuga no be su nsa ye ensa fufu ya do ne ya pede na betwafo ne ye we ye betwafo no me tabe na me jasa de sana de we se betwari me nchabe me na me jesu Otumfour se fie su kontin na na sa fo kanta nchabe sana koma yura ya na no mo na se yura sana sa program na yo se Otumfour se fie su ya ma na no mo na pa program no amo hase ene je na si aba ha na obi ani aje kama program na ye fe aya ene je kama program na ya energy kama pa anti yeguso anamu ohwe ahosiesi a ye de twen a feni ka no eguso ba bebre ka se ne guso ba bebrebe mahunu ye na ye wo fa panyini ba ko nso ha omu nyina efiri mahunu se de wo hwe na ho fade na ofiri zongo community na omu nyina bebo ye rachi domti na wadaro ma vese so beka bibi kakra kire Laud TV ahwefo ne atiefo nyina da pase ye de nyankopɔ asem so se odi afira Asantehene mu abeduru hase na opimso de nyankopɔ ahyira no wa obegiatum no wagiatum onyintum ya nyame ahyira no de wa ahyira na wie nyankopɔ so nko bisa na se denti na ma wa ahyira wo sari open no ye insanity ya na chipa papa inshallah o so omo de anigi ahyia ye ti yenso ye ni agipa okruma pa bon pese awurade a odi e ba asumdie mu sanfa ye nko sumdie mu yo nti ye papa nzongofo no nso no omadi ye wura chefiri kumase aba beduru Cape Coast omo babo ni tudom na chese efe ye oma ya mana ye fe papa me da masi we ya ahoboabo mpo ye wura nya beduru yi na mso beduru a ebe ye butu nti ye twa ye ho ebe sa ba mso bi mu na no yo to hwa hosiesie na VIP passes ahodo a atwa ha hia no enya asam kitwa kra egusua eba se me no kasai passes ni gusua eba bebre passes ni gusua ba ni nyina ye wura ahodo ene se ebebo ye wura chi dom Otumfour Osei Tutu abebi okotoko hene ebebo ni chi dom don se breman breman mrantie hene sa breman fo so enemre ya bepi omo so ha no ti feko ni kron ni nyina ba bebo ye wura chi dom ti mo so me breman fo na bia ti o ye na nanom breman fo no
and abode ma omani abriye pa ma so ma ba no bebrebe sabrema fon kwa de forecast na ba asese nko a Asantehene ne yeso yewura ya yesum yewura omaya ma na yefe sa breman fo mo so mo na tunu ma yewura nwom tofo ne breman fo no nti nwom de na ebetie bi ne papa ye mo bibia kwa baba Laud TV kasafo nyini so sa energy han esun ye ma kwa baba Laud TV so sa ye bibia okomson kwaso pia heba asese na eguso ba na ye obi ahoho ampo se wo kepo school yi mu ha nti eguso twamfo nyine ne ye ne mu gina mu kosi se ade besa program no FAE o ma ya ma na ye fe VIP basis ne ekodi other side nso ne ekohwe basis ne nipa ahodo abegu ha ene ahoboabo bambo ahodo se de esi koso o kepos ye do Otumfour Osei Tutu bebi obetena konwa so no obetena so no enene da edikan a oba kepos nti ama aye butu nti anopa kora nipa sha ase atwa ha sha no kora na nya agro we mu nyina ye kumasefo kepos fo na kora mponya meduru ha no kumasefo na gikuro na fa Omaji program nafa so kepos fo na kora na nya meduru nti we kumasefo na asante region omadi ekan some of the train you run over you ready dom no empono ama program no cry for crowd so keke aha yo sa enije o hana esun ye enije ne sun ye pa yo ti ye run no pa to mo so free hin fa ne ba ye mo bro no beso adum yo kumasin finfi bibia bi ho e ho kumasi adum na ska ho amazing ska so am jeje am de beto adum anti ska ho asu na chawa fro chedom adum sa adum e je say kumasi bibia na de corporate amya mra no ba Raze say adum ba benya 17 16 18 aha anti adum fo omo pa che say bibia ho na wo papa ni na so ho no empuna sa enti Laud TV so na amre wo hwe adumfo na no timi so mani agye so ma bebo yewura ti dom so hwe yewura mfo nyini a adeda t-shirt enimu ya obi ani agye aha o se de if you can't beat them join them yes kana je se mo ho enti utimi ntu asante a mra fa baba join ebeka baba asante ye kasa no ye penipa atoya de so ye bedie se de ne anu bedie ye penipa pa minya no na ye bone pra e be ka choto de o ye ne enu anu no wo ye papa e bedi wachi wo ye bone so e di enu afiri sa twa ho ka basa sa hodo a afiri kuma sia beduru ke pozo no kra ne nya meduru ha o ye hwe di asante radio for na ba mo ye wa ha na efe rodo die nu anu madu ni ho wo mo papa na de batie so be shemu kana abro so kra babro so kra mama kwa baba Laud TV so si wo hwe ho kekana e hu ahemfie manhia fo ha bebre kumase brono no ahuduo no nyina so nipa wa ha VIP basis na emanwie poguso ba bebrebe VIP basis ni guso ba na hwe nipa na atwa ha hia na FAE o ma ya ma na yefe we manhia number 3 eno no na hwe kasa hodo ani nipa hodo apu aba na FAE yenya nhase kra na ha ya yema eti obia ntumiri kamera Cape Coast na on fe na ni mehwe ade keke o mehwe na ni so ade ye koso ha no FAE pa o ma ya ma na yefe ano papa ba sasa hodo ebi koda ho firi nura assistant na ebi da so wa kira eguso a eba ye hwa afa na ekoso Cape Coast na ene ebi nsi da park ne so ba bia ayema bambo fon so yo madwuma yie pa ba sa hodo ma ntwa ba se nyina nkire mu nwie ya kakra na aba no mponu we kakra enya manwie nti February so ba sa hodo a apie wa ha no February so nti me bra mi ta hia no pa ayemo akwa baba Laud TV kasafo nyine so aha adu ze energy ne so yie pa wa Cape Coast abonten so because ahon kekan edihia yewura no wo soro tiamfo nyini ne etwa kire mo no hamfo nyini Cape Coast we nyina ye twa yewura Otumfour Osei Tutu opem so eguso a ye twa no Dabi min ko
You want the program no IF program na IF pa chassis no kra no IF abroso hwe se high bet biti enipa na ba abroso na ebe kakra no kra de wan ha wunya baabi nyina nya baabi nyina ano papai tama ifiri kumase no cars na ne gu akire kra eba no anya agro nya baabi kra nyina nya cars ai bi gusugum enhia eba nti nura nwumre ne de na ai pinso na enipa na ba abroso ye nyina ebebo ye rachi dom na Cape Coast fashion na omo hye ne so no ai enkoso ai wa no ama bibia aye fe to hwe se egu ahoboabo aso a no ti de ekoso na Laud TV yeguso ye twa kire mo no ye ekoso Cape Coast abonten so na se ai yeguso ye twa kire mo o Laud TV so no fe bibia da no ano bambo bibia ekoso pepe bambo fo no so ai ade soldiers ni police e wo ha bibia ekoso kama nti enyi afide ni free ha enyi phone ni free ha na de ekoso bia ni etwa bibia live e wo Laud TV so ni se bibia wo bia no na che se ya wazoye ti Cape Coast ye nuanom Asantefo ene Asantefo nhia mu dia ene ya omaba no ano odin ye na Ghana man nyina so ta kire nkranfo krobofo kusasefo anwonafo frafrafo enya Asantefo ne Asantefo nko na anya o Asantefo na fahye ene ekoso na yewura atwedom ankasa nso aba support a enye afahye ketwa na ekoso na de ekoso no nso afeyi pa egu ahoboaso a ye twen egu atwen ye program ni nyanhya ase na weni de obi bese eya ahoboabo a ye de hohoro ye mpanafo adwaaye nhwe basis egu ha enya agro egusu a ba me no kasa nyina basis ni gusu ba ne ye kasa nyina basis ni gusu a eba hwe basis na egusu ba sa park nye kakra bi ne so ayema ye firi kumase ahomache no na afeni ya beduru ha no nti omo wo enkran takrade ene mia hodo ni nyina nso gusu ba nkakran na sisi ye de ha ye park e de ma ba bia omo firi kumase ba ye no bas na eba ha na omo park to mu gusu park ya nipa no gusu ba bebrebe nti gusu na mu ma de ekoso nyina ne ma adofo ne atiefo ahunu de ekoso ha fe a efe obi a mo na ne akon ma sa o Laud TV so mo obi bia akwa aba sa bibia ekoso fe bibia ekoso Cape Coast abonto so na mre Laud TV e free kumasi hwi ya beduru ene man hia crew ye nyina wa ha tu behunu enfonya hodo bebre wo internet ne so na yewura banso a de besie bia na ye mo bia sunsie obi ani mfra wo ho edini nyina bebre mo e wo Laud TV so to hwe de ekoso na efeye nipa na broso anopa no kra na ye hyase no kra no program no nyan hyase ahobo akeke no kra na wa ha no a kire se ene Cape Coast Empire ebedwa Cape Coast Empire edwa ene Laud TV de abande ani aba ye gina mu fra no pa ekosisa de ye besa Laud TV gina so sa anti enko ye commercial break kura na ye sa aba ti ye firi so na ye commercial break ni eko ye gina so fra no pa ekosisa de ye besa o Laud TV so ye gina so fra no pa ekosisa de ye besa no nkosisi ewura mra ewura nsore no ye nso ye gina ho a ye ntena ase ye twen ewura den ana kawa There's a flag at Hold.
and the baby became by a train you are. The transit program of Shasia Ebeco, and the baby Bema Aquaba. Maybe a Bema Aquaba, anyway. Santari at Nadia Home, near train program Nashasia. Seven bonds are no year or half. Bibia than the council Pepe. Bibia than the council. What's it? Bas in Buswa, Eba, Nipan Buswa, Eba, High Beja, Nebejana, and Yaboni, Sebeja, Boni, there be a Nigerian Hokika, yeah, Ben the Bass, a train Yura, Nyasha se program, the best taxi. Now, Eddie Bibias also pepe. See, who was one, you go on your train one, you want to see the Hunuke Coast, I am for Nananum, Atanam Kunyan and Nananum penny for. Na program no you answer aba program na se TV bi ekoso anu I'm ready wa twen yemu anu wa twen yemu bi ekoso fe kama anything Empire Ebidra or keep with Sabontin so program no shall say so be a so ho na ye madada program no shall say kra so hwa ho keka obi a dey be support to keep post afashena FAE this way number 1 in history BSc pen there na mum no we ni strong kra Febroso
the cast hold on in any papa mama if you come say a quadra mentia Otumfour mentia and the Hama Diachi and over to me a bidruha the mentia Bassa Bano Sia and American 21 be a back home and 25 you go sober Hanti sa and the enya ba no paya asante flag and who to flag in this way come up mo aduane kama na kyerɛ sɛ ahoyɛ na wɔ ha no nso ɛwɔ soro yie if when you aduane ekura flag Hanti kyerɛ sɛ program ni nyankɔ ase ekura bet ho ani gye no ɛwɔ soro saa nti ɛne program na se de bɛyere o Europie ho de bɛyere pa mayade mamba program na ma ayefa abro so kra was hwese keep kusuno Asantefo no nya meduru ne mom ye kra di kan ya sha program na se ama wo mo sa oyaya mana ye fa maya mana ye fa papa iti na Asante flag no na etwa gu fe Asante flag ni etwa gu fe yo e da masa on se cast ni gusua eba we warm up no pay Laud TV de bremo we warm up no morning warm up ti awia de no beba program na nkasa ne pompon so na nkasa no eduru so a e be commercial break na afia kofa eno na ba ne mum no no pay ne de sisi na egusu no na ye twa de ekoso ha a kire obi bia ma obi ahu de ekoso sa nitoshe nipa na haye beje kasi ni gusu eba VIP bus sa hodo ni nyina nipa mama ene bae sa obia be je aye de ko bia sa de kotoko hene body din ko ese piao asana ba body din kotoko hene yes na ko sisi sa yura asante samaya so mana yefe asante obo maya mana yefe ano papa hwese ahokeka mo de firi kumasi abeduru kepo so ana so listen 3 o'clock sa ena call mention na mo mention ti mention sa ti mention ya ba pese di o mention wie na jere se ni je na de ba ha no wo soro se ne yehu ne ewurade ya ne ni je no ebe sesa kora sa bidani ogwa abutu ene ebe dani na butu nsompa hwe ma me ne enu ama amo ani je omo di na ha na efe asante o ma ya mana yefe o ma support program na mana yefe sa musi ewura de ni ba biti Odidi sa sorry bet when you pump see and now can be at the buffet. Yeah, we really are trying to bet na carry me because I made a bit dress. Yeah, right there, that's a bread. They say, they sit from baby. You put it down we must say, sa. Osho Donny Hokikan. You try you run a FA, Mobibia, Baba Laud TV because of when so. You Mobibia, Kwaba. It's baby, I will be on Mungwadia, best rest of a bucket coast Ugaha. A baby, I will be as a Mungwadia, Bracket coast Uga, Park and so. Na high butu na program ni hit nko so dia your media houses ahodo nyina wa ha menhia media any other
independent media ahodo bebrebe bloggers aba ne bia omo di akire kura ba na nya agro kura TV stations ahodo wo man ne mu nyina because afasha ne afasha anya afasha ketwa yewura ebetana konwa so we ne de kan ya oba Cape Coast afasha yibie nti ohwe nipa wo ha na aso yie pa nipa ne dɔɔso na kura ya ahyase program na ahyase kura yenya ahyase kura no ye prepra mantem ha no kura no sa e papa no asenya asam ketwa enya asam ketwa na we dey say ha ka bi bitira do foni atie fo do no kura say ya ma do no ye ko breku mu kura say o ya dey say na ko 48 sa 48 ana pay na ma henya tie say 25 buses na dika do ebi su gu akira e ba see ye hwem dom na asa abegu ho na say say 25 ye ne ye ba ho no mo ahomachi 2 no aha nti mo ba no pay no kwa na ka ho say obi wo ho no ma ade achi no what say ye say na Asantehene ko Cape Coast enti alfen wo ho ba tinye no awia no kra nya ba bi nyina kwa no pay me hwe nipa begu ha na ye ne ya begu ha no ko ho no ma ahomachi 2 nti ahomachi fo na dika no ya no pa ne awia fo ni nya medri yo papa ya da se bebre na wada ho ba ya da se sa ye hwe program no nkoso na this is na efe yie pa hwa ho keka ne ahoboa de twa yewura na e wo soro yie ye nananom ahemafo ye maame mu ye papa mu ye wofa ye nananom a efe yie pa nti wo ben Cape Coast nso a na obo modena se obeba ogwa park ne so oze ko pa le to waki ne what did be channel for ye twen e wa twem na Laud TV don say bibia na chance yentem ye dikan obi amana na Laud TV e wo dada ye si ekoso anopa ahomache bibia na ye dikan de abeto dada mu obi ehwe bi enti mesre say enko ba bia na Laud TV de gina so de gina Laud TV no so tambia all the time no ye firi ho kora na ye commercial break ne ye ko ye firi mframam e bia na ye firi ba bia ya beso ye no ko park kese ne so program na e be ko so no enti ye fra no pa ko si anwumere no Laud TV say enye de enko ba bia de ko so nyina apane kora na be to for my de bebrɛ ansa na media houses akese no emra no nyina na Laud TV ya fa de ko so wo ha dadaada e de akyera dofo ne ahwefo ne atiefo nyina nti wo hwe nipa atwa hia na gina mmea VIP basis na guso eba basis ne guso eba obia ni age kama o kepo sa ye twen sa fashion ye be hya ase me program no ye be hya ase na we dey anopa ya ba ye boaboa ye ho na sebe na nanom ape bibianom ne ma bi makwa ba bi mo ape ba bi atena ne age ahome sebe ya du program no so e de ahoden e be kwa ase ne akoye dede because Asantehene Fanti e baako ti Asantefo na di kan da mi say ni anu say before ene omo maka ne anwonafo nkranfo nyina aguso ba ye we na nanom ahemafo bi wo ha ye na nanom ahema ahofafo bi wo ha sana mo man ka bibia ankyere mo a enye yie nti na na ye mo akwa baba Laud TV kasa fo nyine so nti na na bebo ndin no aka ba bi o hwire na ja me na ye free na ye free me wodwa hema na atuma tachiman me wodwa atuma tachiman me wodwa hema wa hwe na ho fa ba na ye wura ma ahini aye fe aye de aye akono aye nwam sa ye na fe ne ya ba ye wi afe ne be dan ye ntuma agusu aha twe kura de ye mo de pro ka ba ye ni we ye ka mu de ye nyanhye program na sa when your program and the empire be do to close and to honko you rama ko be ya fe ya de papa bi Asantehene papa bi wa be tachimai me wada ahima sa ha so mpate mo ha na mete me so mete tachimai na cha me na na ne ho ha me na Laud TV so sa breman ko bi ahima sa na breman ko bi ahima ene na ni je no
me hu no bi na ni ajeche Nana kosi acha Almighty hima Otumfour Almighty hima oh ti nana no mo a omo ha no mama mani aje me hwa hokeka ne ani je na e wo soro dodo efe sa ti nana no mo hima fo na twa ha hia bebrebe emrano ya no mu nyina be ka sa didi nkomo na de ntia program ne ye wa ha no we de ye mo makwa aba keke no program ni pompon so ni nya nduru yi ti mo obi anya na fidie mfiri ha ha de makofodu ahema so na onu sa beke yasum na santima yo de no abaja yo yaji enyi oba kana beka ho sa yo se na nanu mahima fo no so ba sa na ko bi ahema kofimela ya mo kwa ba kofimela yo ya na nanu mahima fo no mugo so ba ye no munyina beka sa fefefe to hwe VIP basis na omuguso ba we na nanom brem ahemafo no omo basis ni ene mo omugina ho ane na omo twetwe nkomo no basis ni guwa bebrebe si ya me no kasai basis no 25 na aba na nasi mingura basis ni na me na nanom na basis ba de ma ye no na nanom ahemafo omo basis de mo ba e mu cha lu play sa he na nanom a sa na from him me de mentweni aba me di be di mi re na ne be hunu ye na na him a obosi ntumpan so oyine be bia wu ama yewra ya sa ma ya man so ama na ye fe ya me hwe na nanom ahima afọ ne ka ne mu a na me ne be sa kokuma ase sa di hwe na nanom a no fe ye na nanom so ho fe na nanom ho fe sa timma ya na nanom ahima afọ sa hwe na nanom a obi a ho fe sa ya nana sa bru na nana mani je no wosoro dodo ani je no wosoro ahokana no wosoro we ye rechip dom Asantehene adi beja sa ya jiga na sa o na nana mo a ani je koso sa ana daroma odi yaba ya bani abetana ti ama yaba staff sa o hwe na nana mo a ani je no wosoro dodo ya ma me ne na nana mo ani we de fo ka ba ye ni tafi ne betuntuma na guso ne ese fom ene ampa ye bedwa o kepo sabonto so ye be dia asante o kepo ye nana si be dia asante na ba to nana ye ba hema seche duma se hema seko city ohane papa Kofi Abraham fie Oheneba yike ekurum no na last week hu no sane ye boy ye wo ho nti ye nana ye koso ye no oni nana seko ohema pia nana ye mo kwa ba sa ohwe nana no ma ho fofo Maya Manayefe. No size. Good, brody from back of pen. Sir, no more car or you don't want to buy it. And near Nana, another to cerebral. Oh, Maya Manayefe. Sa yina ya de boye rati dom fe na this year ene na adudwama hema na ya me ma me preko pe da broni krom so online why sa na broni krom nana se wanya ko broni krom ba sa to sheka anu na ko bi afia se 1 pm sa na afia ko bi se 1 pm ono so e line so
na ahwe ahobo mo bo na e no musi fomu a Cape Coast asase ne bebu agu sa enti ne de pane kura na beto fomu de be bra odofo ne tiefo ye mo bibia kwa baba Laud TV so hwe se de na nanom ahema afo ne ka na o mani asi abiri wo mu na e no so mo bedi Asante e wo Cape Coast sa ya bia wu ye di Asante aba Cape Coast sa nana piao ye mamu nyina makwa aba maya mana ye fe sa hweka enu mu a o maya mana ye fe ka enu kura cha lupre sa maya de papa yes nana mi twan ho aba ye be san be fa nana no biom so sa de koso no ena mahu no we de anopa de kura beginning Laud TV eti yemo bibia kwa aba hwe ba asese na eguso ba gidi ye kasa nyina ba asese ne guso ba ba asese ne guso ba den egu ahobo aso a ye kɔ da bia ye kɔ ye program no ti ni ba asese na ha se etu ma ko a na sese ye bobo ye ho akwa no asese ne etu ma ko a ye bobo ye ko program na se a no Guahaboaso ayebo kwa yon program na se ya mana yefe omaya mana yefe sa Guahaboaso den program no de na ampa ye bedwa ntime sero se ye ko commercial breaker ye mfiri so kra ye free hania ko program na se ye ko grande ba no ase ba bia program no won ye ko ye nyina ye bo hwi ni akosia ye wura enti mfiri so we re gina so ye ko so bia ye de bia ba live and colored or Laud TV kasa fo nyine so ye ko so bia e live bia ko so kama fe Bibia koso kama obia ko ne bas mu dodo na etu ye ko ba bia program ne wo no bas no dodo na etu ye ka ba yo we se ka we mu ja la wa ne ba ba ko na ko ni apo re ya kan mu nyane ye jinaso ye ko su bia live and colored ya kas na ha si etu a eko program na se enti ye free ha ya ko program na se a no o he ba se na to so tin bebi mi nyina etu a eko za ha de be ma ya kwa ba wa ha be ma omo mu fra Asante region ba ya no na no be mo makwa ba wa ha yes bas no dodo na tu a eko etu maako eko park na ye ko program no wo so no bas ni na ha si etu maako mesra se obi anyina so di na ye free ha ko nyina ye gina so live and colored or Laud TV so hwe enigye na esobro so ye free ha park we so ye ko main grand eba venue no to yes VIP buses na align up bebrebe to buses na eto aso bebrebe ye kwa ma na ye fe buses ne kwa ma na ye fe ntime join ne bus ne bi ye me foro ba ne me so me join ne akọ ntime sere se ma obi ankate no de mu nyina so na mo se ye wazo ye bibia live and colored or Laud TV so se atikwa na che network ne mom ne mfiri mframam enam se ka mu ne atie ne internet network ne betima ate akọ kakra ne mom ate kokora na asa na no ye gina so a kokora ye gina so
Sha, mbwana ni eguso ndende. Nana. Nana, ebe ka bibi kakra crowd of one here for Laud TV so. Oh, no dia masem tia o Otumfour akwa. Sa enti no Otumfour na mo. Enti me anyi free. Be se me bobo ni chidom. Sa enti we crowd am no pa di ni afa ni ko shia yura. Me Safia Sunni. Safia Sunni. Ye sumu Otumfour de Samfuo som no. Sa adwabo ene dabone akoside ni ukude ni. Mana Ye mam Samfuo nyansa bia. Sa Safia Sufuo. Na maba ma na efe pa ma hia bebre wa ha. Nipa no doso panso bia mefa bia mi hia Safia Sufuo na je se. Ye sum ye wura entitam bia se. Ye bochi na ye kota yu Urachi. Oh, maya mana efe na na pa chodi be say. Ne problem na du se kuku kantinka. Na du se kuku kantinka. Tu Safia Sufuo. Safia Sa. Maya mana efe. Na inu say emre pam ye besa ba na nche bie. Aha, e hese ba asese na ba bebrebe. Na ye den aye ko ba bia program ne sha ase na. To na agro na nkasa ne wo. Za di ko shia yewura. Je na ye da ase mo kwa ba bi mba Laud TV so. Mo kwa ba bi. Sa. Ti no say ba asese na ha ase etu maako etu ko ene se e ko ba bia program na ye be ko so no. Enti tuma bas ni tuma ko e ko ba bia program no wono don say obi etu e bo ano no Laud TV any last guy betu ha me pe na basi pana ba mana ye fe dodo ke ba asena aba bebrebe ni na su asa live fe ako asena tu ako pato Laud TV Laud TV kumasi pato Omo fase, omo nyina fase. Omo fase. Omo fase. Yo, tuhwe na nanu ma hobo na cars na na ekọ. Ban boni bibia so ko so kama. Security. Yeah, ko so pepe. Cars ni nyina free ha ko ba bia. E ko ye program no. It's a network na bagye o kwam se bibi beti akodi a. Yenso ebegina so a ko sisi ebeduru ba bia ye program no. Ete kon so a ebesan ba. Nti misrawa se ne gina Laud TV so. Na on se dikanfo. Ye shase ko ba bibia program kese wo bia ba bia. Bibi ko so bia ye wo. Ansana obi a be kan ye ho. Nti ye guso. Bibi e ko so fe. Bibi e ko so kama. Ti bas ni guso ko. Omu guso ko. Mako heso masa like kama. Omu nyina e ko. Laud TV. Laud YouTube. Eba. Na ya basi ni ya basi Ni drive aba tieni ye to aso
Aha, yo. And the bass will come and come with your name to shoot her. Last bass I eat to our program national. I was a dear any other. Come on. Aha. The bass in the money on your program and then I go cry. And I'm going to make me some. I'm going to see you more. Bas in the to a eco program. Was one you do eco program. The bus in the net to last and in the aircraft. Yet last last month, you so train, so you call Jassa. By a certain house, Benjamin. Depending on we are from the bus for last bus, Naka airtrain, and the pressure up of program na kwa hiyo no mkono munka mwana sorry campus one year one council year kama said yes is personal yeah person it's over here Diana Sam Nancy I don't go to see one and flick channel. We had a gas of young for bass on Mamma from here.
campus inside campus inside a park in so baby program na nka say ko so no ye ko nye network na be ha ye de ya e bi e bro bia live UCC University money away. The cost be and I'm passing your park and so the program in the cost. Then you know, you be my car and I call. You will be in Nassau. And I'm passing for Yamidi could be on Friday this year and you can live. Could not done here. Come. Program is on FAE program FAE for a program come na something minds watch redo Ghana my redo park in so the empire big and you know so the never dey cause you na am kwam aye ko park in so near ko pede e cause park in so Cape Coast na mre Laud TV ya BP mo Cape Coast ya cause nyina ni ka message dina so ne hwebi ya kono bako program ne koso am sa na mkomo ya ko tire security bibia ya adwuma okwan mu bibia ya adwuma pepe wano tunuma e busy pa na fashion na fashion ketwa bibia koso kama
And I just said my memories. What's that meant? I was good. I don't know anymore. The convoy, passes in my the convoy at the basis in the convoy. Oh, I go to thank you. Say, King Solomon for our time and part. King Solomon, our empress, no. Was not Cape Coast, baby. The police convoy now. Yeah, you want to cry. Osei Tutu. So video a odo mo sho akyere me oke post abonte so efe pa efe yi better man mo se ku ni nifa be bia the police convoy na efe yi se better man watch you from return okay Benjamin mo kwa ba Mr. Benjamin the police convoy and masses na e pop masses na ba ene business na ba ene pop program nasia every the first of all much the community for the order part order is up Robert so say come Yes, very too much. Derek Oheneba, as we say, Asante always miss the difference. Yes, I am a Mr. Derek. I am a Kwaba baby. That's the Crown Mosia. You quite probably do not find me. I'm a
traffic actually was no traffic to our traffic actually traffic actually convoy police convoy there anymore crown stone traffic and anwhy then ye pa ejina faako as a program I'm not doing it I'm going to make you Mans of media, you are welcome, Mans of media. Here comes the the free economy. Nada. Nada o casamo. Sini anko. Cadê a costuma? Eu não é beja. So don't try to yes. So yeah, you and me. Yeah, you and me. See, I can't go back to me and my food. Mama, to me, I get your come on, I have one quick chat to one. Oh, Nina you shall need pay good quan home. A fashion program near program can see a pa IFE pa program 9 FE. Convoy the cast and animals or he said, Sadia has here now. I had a time you've been Kobima. Program the free parking is so bad. Upon the soon baby trafficking VIP buses and a few Masaba and in house and a Sasson. Convoy the animals have been called maybe ma. There's a media Laud TV see from. Now when the people who been coming for any other ya. If you my arm and I fast and to form a program and I felt. What the kind Ghana man in there buying crying. Says she. I'm gonna probo baby eba. No mum see Asantehene they can hear. Oga efetu afashe kroni montin na ye beja na hwe nipa egukuro no mu a obia ne kire hona efe yi pa sa we ugwa sa ma no to mu nyina ne kire program na se ye ko sa it's your mamma for the Yama program na yesronko afini se Otumfour amana yesronko kra yewura amana yesronko he basa sesa so na enye sa omunyina boku masefo ne Asantehene na baso maba program na amana yefe maba amana yefe hey mini aba ko ha boko sa he mura na ekoso na mura Sa our bosses and then so Odehyie take part of the program. Program na FE or my bam na FE. Sa
my body bia koso pepe ewa ha nipa enije ekoso efe so this is the program ongoing. We have the security man, everything is going on well. So you see bia ekoso benkum ni fa kuro no ba bia aboma ba bia yema everywhere has been filled fully because of the program. And the reason why they say this is a special program is that because of the arrival of Otumfour in this particular program, it has made it very unique and excellent one. When Sabasa says so sa it's yeko when you know Kumasi. Said Asantehene no crazy about Ashanti region, Ashanti Kingdom Nabasono. So my idea because I'm a said here, see about program no mona Otumfour na ma program na special. I difference I fear you woman. Otumfour ma program na special. I'm more than about so I am a woman for ne Kromane one about you pass program na special. I asked from Kokra. The security and the Kosuna, that's a program. I FAE, Panipa, upon train, Binkum Nifa, Babia, Kronayama, Kurumba, Yama, Minasa, I had almost 10 years out, 2 Osei Tutu, 2 Osei Tutu, baby, or much less was a program. We are my program 9 inch, I have Fabroso, my program 9 Fabroso. Almost the Akosu Kronum Yanani Chateramon. Nantiene mabawa kronu baby aboma fe ebinsi da o my program na na efe okay Emilia it is pain me pa I miss it this year. Oh okay Emilia o say ya say want me Amanfi kafra Laud TV o here we regional so na de ekoso nyina ye free campus aba kronum ye koso nyina ye twa bibia live and colored into the gina sudi ne hwebia na bibia be koso bia we hunu bi wo Laud TV so Laud TV ni na be ma live and colored ewo me bia na namu yi ne kuro no ni atesi kuro ne montene so hwese nipa gina we no nye ye wura nya meduru kura wo nya ma Otumfour Osei Tutu baby wo nya meduru ha sisi aka akra enso we nipa ko na Emilia o say okay Emilia mo akwa ba bebere hwebambo a ekoso a efe Kronu montimi nyina program ni nya chase ekra no ekwan no ho ayema adan ya yetwa yewura Otumfour Osei Tutu abibie wopem so o te kokoso ni pado do na etwa no ti de koso kronu no ene ade ema mo no ye mo bia e mix hwe bibia ntu de gina so ne hwe bi na fa comment bra na like no wa share we de ba so comment e bebo odin kama sister Emilia mo akwa ba mo ma ba so nyina e bebo obi adin ama obi akwa ba kama hwe kronu montia de koso na efe pa bambo so koso pepe bibia de la ne kwa so bambo bibia de la ne kwa so pepe hello pato park na kasa no me program no so they will say okay to say nipa no do na sia obi sia no na form car no traffic atintinya car no nyina na betimi aba bia ye ko no ti hweba bia cars na mo eba na oduru ba bia no mo nyina mo asi na mafafa maba fe oduru ba bia no mo asi nipa ni nyina na form a mo ni kire park na ye program no so no ka ahenkwafo no so no na eba Otumfour ahenkwafo so be duru mo bi sa Otumfour Asaka boys sa Otumfour Asaka boys nobody straight from Kumasi obi ani ho sa boy you Masole pia sa hwe morana okromana morana wasro yura hen kwafo yura Asaka boys sa yura Asaka boys sa okay de bosna yura nti keko sa da sa yeko jare pu o ye ho fi sa ye kan chio ye rada roma o e bi bia sa o dia won emu sa yura sa we mi so nya
Yeah. Good morning there. Shabontia. Baby. Wait, Abontin for the Union Rufie. Union program in Yansano. A crown of Hamo, Kanye, and General Hana. F. Sa Yura in Solomon. Sa on the Bema. Sa. The buyer knows who's a Corona Daniel Butu. Sa. The archer on your program. You read a program, maybe a few. My program nice from Kokra. I come out for needing one dance here. When money you need one dance here. The pageant upon 10 Miami, baby. Program a bit mad. The cost of you catch them. Chrono United, the beer cost of a fair, come. High fair, higher there. Program, you America program now different. Sa. Yeah. Yeah, say ho. You do the say ho. Sa Corona mama. There be a share. There be a. In the pagina. Officer. There be a. In the pagina. Sa. Keep posting on live and colored. We are in the program. Sa any journal was strong. Any journal was so. Sa any journal was so. Sa the Corona baby aboma. Baby a keep posting baby aboma. A fashion from Copra. Sa Maya Manayefe. Security. New Coswa. F. Don't be coming in the Cape Coast Coronadia. Adania Butu. Identia. Obi a train you out for say to baby. When you are my another Cosu Chronomy Chachamono. To nap you right now be PM Cradia and a Bajan Samo and Penyon and Qualam and Copra. A Corona Yama Abus Fe. A much redo. Ghana may actually Cape Coast. The cost on the FAE. Run a month in the Sonono. Run a month in the Number. Cranny Pana. About piece of the beer, Donabo. You know, say, upon why am I a train Europe for 248 to 12 you? Yep, and Mahe. Sir. To Shamo upon San Swap. A dinosaur in I am. The packet to Soro. Suruna, the packet to Soro. The Kosovo. I'm saying soon in fact, so I am. Like I said, you round on I was wrong. The female I am more father. Baby, I've been coming in the fan. Couldn't baby at the camera back to the in the Panayama. The Ecos on FA, but we are live here at Cape Coast at Tutu Festival. So, festival, and the Amanas from Conese is because of Otumfour Osei Tutu being present here. And he's here already to grace the program. So everybody is willing and happy to see Otumfour Osei Tutu of the view live and colored here in Cape Coast. So we are all waiting patiently for the Grand Eba. So that is how busy the town is. Everything is going on well, seriously. Everything is going on seriously. Shepron been coming the fan. Abonting, surrounding from the page, surrounding from baby, the I am. Actually, I said, program, no, I feel the so much as I feel, I felt this year has been a memorable, very powerful, and interesting one. So that is how the Cape Coast is now. The town is very, 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 very busy. So we are going straight to where the program is going on. Everybody is waiting patiently for 248 to the Asantehene. So there are a whole lot of activities going on. Don't go away. You just stay tuned. Don't go away. We are going to the Deba grounds.
other activities are going on here. So let's keep watching.
Let's